E toi whatalo whātua le whaopopunga o telefon mo le nei tai ao. O se taimi o le asoe whailoa mai ai e sui o le PPTA, pe talia ina e whaia o ngā mawalulunga, le si itanga fōu o tutongi na o fōa tue le mālo. O lo talia fō i se whamatalanga mai le asosi, pe whaawau pe o na whaatau nuu isi solo te e sa fuafua, na whaamoe o isi whaia o ngā le a maua si itanga o tutongi, e a whe lua se lau i le a whe tolu se lau Tala, e tu sa lea ma le lua te si ma le fitu 5% a ngā i le 4% pe a mai a le lua tausanga. Whaopopo i lungo le si itanga wha le tausanga peitai, na tā ua le PPTA, e le o lava lea si itanga fōu, maolo o manana o ia awane Italia i ne whaia onga le ofo fōu a le mālo. Ua fuafua le matanga luenga o leo e whaia se whaai unga i lalo le tula fono e whaasanga i le staff. I le lātou whaonga aina leo se audio po se whaamaumaunga o ni tala noa ngā leo i le aso lea na maliwa i le tamamara kopa lea sa tau sa ilia i a Tom Phillips. O le taia o le aso tofi sa whaalau i loa i le staff i a lātou tala fōu. Whaamaumaunga o le leo se leo o lo whaapea ina ia whaiani mea ma ai le awala ma se i o lawa i le taimi na whaalongo ina i le leo o ni pulufana. Na whaalia le komisina o leo Richards Chambers i lunga le tio New Zealand ua solia le staff le tula fono i lalo le vaenga se lau tolu a o le tula fono o le Radio Communications Act o le audio na whaalau i loa i le staff o isi moli mau po o whaamaumaunga tāua leo e ao ona puipuia pe ona Sāmoa Chambers. Whaalia le Presidential Asosia leo Chris Cahill na matua whaate ia o ia ina ua ia whaitau ma whaalongolongo i tala fōua le staff. O lo whaia su inga pena whaape whea na maua le staff le audio pena liki mai i tono matanga luenga pena maua i laina telefoni e le i puipuia. O lo whaau su inga i lea mataa upu. Ua wheloa i atu sui o le pātia Māori ma se whaala putupotonga e te le whailonga lanu. A o fuafua le pāti se awala sili e tali atu ai e winga i whaamatalanga whailonga lanu na saunoa i ai se tasi o na whaipule i a Takota Ferris. O lo o te Ferris e le mana o i whaato ese i ana lafonga na whaia. A o i tu ainga lafonga ia na whaia i fo i le whaato esenga a le te pāti Māori mua. Na whaitio ina e le People's Action Plan Against Racism i Aotearoa whaamatalanga a Ferris i se tali au ili na lo miana nafi. Na whaitio ina e Ferris le pāti a le Labour i le awaile o ni tangata initia, Asia, tangata lanu, ma Pākehā, leo lo o whaia whaalau i loa ma whaato sina mo Penny Henare i tamaki makaurau i le vai aso taluai. O lo la walunga pe i upeng office o ta inga mawale si whaasala lau, whaamatalanga a o ngā lofa mai so se vaenga o le lalolangi, mo le ali o Charlie James Kirk, lea sa wha o maliu i aise tangata, a o whaia sana saunoanga i le University Utah i le aso ananafi, o lo na whaatasi atua Utah, o se vaenga o lana malanga ta amilo, ua whaingoa ina o le Prove Me Wrong Tour. O Charlie Kirk o se li itauta ua i Amerika, e tele na ia whaasoa i mata upu, e ia ile whaafafano ino ma itanga o tina matamaitai, whaapea le fesuia ingo i tua inga tangata, mai lea li le tamaitai, ma le tamaitai i lea li. E longa Kirk i le talingo fesili whaingata a tama mateine, mai i University Amerika. O le se fuluwalu o na tausanga na ia amatalia i le whaala putupotonga o le Turning Point USA. Sa whaaipoipo atu ilo na toa i le whaatau sanga taluai, ma mawai la whanau e toa lua. E tele whatasinga e awai ai Kirk, e saunoa whalawa i telefo i ona manatu, e whaatatau i ulu ngā li i tu ai ngā tutusa, ma lona le talia ino me to tia po o awala fo mai, e whauai ni pepe, mai le IVF, o na talitonunga, e le te tau na sui e le tangata soi fua ngā le atua, mai lau i loa i ona whaatotuanga whakerisiano, ma le fefe e saunoa whalawa i tele, e winga i le tuspa ia. O Kirk o tangata langolango malosi a Donald Trump, ma ua amatau na langalanga manatu i upufai o malo i Amerika, ta loa na tula i mai lea whaalave. E o mai le tai au nei o lo tau sa ilia pea le na wha o maliu ia Kirk, e tu sai mali potila ta mai a le tio New Zealand. Ua whaalawi loa le malo isi mata upu fōu ma le kuri kalama fōu moa o ngā mawalolunga. Ma ua una i ai fo i le whaonganga o le poto whaafōlinga o masini te konolosi, po
ole AI e fesoasoani tele lea mo tupulanga talavou ma leanga ai atu le lumanai. Olo o whaasea le so upu moa o ngā le Labour Willow Jean Prime i le tuai o na whaalawiloa mai o ia suinga. O le masina taluai na amatai whaatala noanga i suinga o le NCEA ma whaailonga fōu o le asu i tūlanga i ai mai whaangatai a whaatala noanga i le aso se furu limo se tema. Na tari le minista wa o ngā Erica Stanford e le ai se feso ta ingo mata upu ma le kuri kalama fōu ma suinga o le NCEA. Olo ona ia fo i le whaonganga i tamaiti le wasenga se furu tolu o le AI e whaamasani ai i masini, teknolosi fōu, whaapea puipuinga mai o sa whainga i lunga o le initaneti. O mata upu fōu wa whaalawi loa ma whai ai ona tu ina atu i tamaiti a o ngā maua lulunga isi mata upu e filifili i ai. O ia mata upu fōu e au fi ai mata upu tau i ala manuia au nanga tau le soifua maloloina mata upu tau insinia ta avale, faufale, insinia faufale, turisi, mafale tali malo. O isi mata upu e iai le porokiki, Pacific Studies, te matai te ao Māori, ma mata upu tau musika e whaonga ai te konolosi fōu. Ua whautua ina i le embi le malo o le ai le si itanga i le tau o loa pe a tau fia surcharge po o isi tutongi whaupopo lea e tutongi e le tangata whaatau pe a whaonga le pepa tala tupe e tutongi e whaatau i masini. Olo o fuafua le malo e ave ese le tau whaupopo lea e tutongi e le tangata whaatau po o surcharges pe a whai whaataunga. Ua whaamoe e tu inatu lea tula fono tau whaofi lumo le palemene i le whai ungo le tau sanga nei ma a mata whaamamaluina na ile sa ya me o le lua whelua ono. Sa whautua ina ile embi le malo i a ngata lawa na o whaataunga e whaongai debit cards e tau fia ile toi whai o surcharges ai whaasafua pea le whaongai na i credit cards. Ua whaamawai le sa avea mawhai pule le Labour Stuart Nash malananga luenga i Robert Walsh ina ua mai a seilo ilo ngā loa ia na amata lia le kamupani. O lana whaai unga na whaia i le mai aio na ia lafoina ni upu matanga e whaamatalaina ai se tamaitai i le asolua. Ele i maua se whaatalatala noanga a le Radio New Zealand ma Nash. Ai na ia taa ua na matua whaafiafiaina o ia i lana ngaluenga ma ua ia filifili e whaamawai. Na tūsia e Nash se whaato esenga i lunga upinga fsota inga i le asolulu na ia whaato ese ai ilo na whaongaina o ni upu lelelei e whaamatala ai se tamaitai. Na whaalia se lo ia tonga, ua mo o miele toi sui o polisi e langolango i nai tangata o vaaso i New Zealand. Ai te leo la tau to mai, a o tau sa ili aino fo mau i le atunu. Na ta uena le soni tupo, o wha amaumaunga mai le ofiso fe malanga inga New Zealand, o lo ova ai, o tonga e pito sili o na te lele foi numera o tangata ua ova aso whaatula fonoi nei New Zealand, mai le o se tūlanga e te i ai. O tonga e lua afe lima se lau iwa o na tangata ova aso, pito i aisaina e to a lua afe lima se lau fitu, ma Sāmoa e afe ono se lau iwa fitu. Na saunoa tupou e maafua lea o na o le lele o taitai o tonga. Whaapea i fo i le tau nuu o folofolanga a whainga māloa New Zealand i le tele o tau sanga. O tupona a vea malo ia mo mata uputau i a inga, mawhe malanga inga tanu mai le a feiva se lau walufitu. Na ia whaalia, e le ai senga i o inga le malo tonga o whaia i ai peitai, e le ai fo i se loto whaamangalo o whainga malo a le Labour, ma le National, i tangata tonga ua ova aso. I le vāiu lai lua whelua tolu ma iuni lua whelua lima, o le taimi pito siri lea ona to a tele ai tonga e ova aso i New Zealand. I se au whainga e to a whase lau fitu lua, po o le tasi te simaleiva tolu pasene o visa mo sina taimi e lua se fulu whaafe whase lau lua se fulu lima. E to a tolu se lau valu lua le au whainga o Samoa. Na whaalia le ofiso fe malanga inga New Zealand, pe ama le to a lua se fulu afe iwa se lau valu se fulu tangata o lo o ova aso e tutono le atunuu mo le taimi nei. Tala fōia mai le si fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.